ڕوبڕووبوونەوەی ئیسرائیل و تورکیا گەیشتۆتە ئاستێکی زۆر بەرز لە ئاستی ڕێتۆریک و قسەدا. ئافیسی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕەجەب تەیب ئەردۆغانی وەکو دیکتاتۆرێکی دژە جوولەکە پێناسە دەکات کە کوردەکان کۆمەڵکوژ دەکات. لەو لاشەوە بەهۆی لەدوانەکانی بەنیامین نەتانیاهو کاردانەوەی توند لە تورکیا دروست بوو. دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهەپە ڕەخنە لە ئیسرائیل دەگرێت و دەڵێت ئەگەر هێرش بکرێتە سەر تورکیا بەبێ وەڵام نابێت. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە ئەیوب دەمیرمان لەگەڵا. ئەیوب، لە تورکیا کاردانەوەکان لەسەر قسەکانی نەتانیاهو ئەمڕۆ چی بوون؟ Yani ser kısa Netanyahu dikarim bejim ku bertekên mezin hebû him di nav siyasetê da him jî diwarê hukukî û dîplomasiyê da hin reng derketine pêş. Mesela we cî amace kir Devlet Bahçeli îro daxîniya xwe da diyar kir ku heke li ser Tirkiye êrişek bibe Tirkiye wê vê bersîk nemîne. Hêla din da cî dîsa Devlet Bahçeli got ku pêdivî heye ku koordinasyoneka aşitiyê were damezrandin ji aliyê Amerîkayê, Rusyayê, Çînê û yektiya Avrupa'yı. Rastî divê derê da aliyê din da jî Bahçeli dibêje ku lazim e ku hêza İsraîlê li rojhilata navîn were daxistin. Hêla din da jî dîsa bertekek ji aliyê Wezareta Dadê ve hat. Wezareta Dadê dibêje ku yani ewan bültenek derxist Wezareta Dadê alî hukukî da ji bo ku bültena sor ji bo Netanyahu wek komkujek nîşan didin. Wezareta Dadê ji Wezareta Hundir xwast û Wezareta Hundir jî ji bo Wezareta Derbir ana ji bo Netanyahu ev derkete yani îro li Tirkiye ve hate nîqaş kirin. Aliyê din da dîsa bertek hebûn yani ji vana yek dîsa ji serokê ragihandina serokkomariyê bertek hebû yani dibêjin ku ew Türk rastî İsraîl an jî Netanyahu dixwaze ku Tirkiye wek ji bo hilbijartinê bikarbîne. O yek dîsa bertek ji aliyê ew ê vehat berzevkên AKP vehat ew jî dibêje ku Netanyahu tewambar nîşanda û dijî Netanyahu derketin. ئەیوب، لەسەر خەڵکی ئاسایی لەسەر ئاستی خەڵکی ئاسایی تۆزێ قسەمان بۆ بکە. لێدوانەکانی نەتانیاهو لە تورکیا چۆن لەلایەن خەڵکی ئاساییەوە دەبینرێت؟ Yani li vê derê hem li ser xelkê hem jî ragihandina Tirkiye gava em temaşe dikin. Rastî hin gotar jî li ser van mijara hate nivîsin. Mesela di hin gotaran da tên gotin ku yani Türkiye yani İsrail û Türkiye ana ewa xwe li ser Sûriye berdewam dikin. Bibêne vê evana tevayî li ser gel jî bandorekê vedide gel di nav fikara da ne gel o İsrail û Türkiye wê navbera wan da şer derkeve dernekeve yani hin pispor jî dibêjin ku heke di navbera Türkiye û İsrail da gengeşi ancı rageşi çevibin ancı şerek pek ve Karabağ Türkiye vari aboriye da gele xirabe ev abori ve bitir xirab ve ancı gelci di nav van fikaran dayar asli di nav tesireka ne baştaye. ئەیوب، زۆر سپاس کە لەگەڵمان بووی. زۆر سپاس بۆ زانیاریەکانت.